Sisemhlanga la sikhona la sisho khona ukuthi-ke ingoma kaZwelonke-ke mfowethu-ke uyayibonela nawe ekhaya ukuthi ngisho-ke ngithi yingqongqo noma inkunzi yomhleli yemicimbi. Namhlanje sihleli nobaba umgcineke kakhulu ngokuhlela indumezulu yomcimbi kakhulukazi KwaZulu-Natal. Baba ubingelele nathi indaba imalena nama-awards. Ngibingelele abalandeli bohlelo nabalandeli nje bengoma emhlabeni wonke abakwazi ukufinyelela ngokubuka lolu hlelo. Sihlangene ngendaba enkulu-ke, indaba ama-awards engoma abizwa ngokuthi National Ingoma Awards. Iwona-ke lawa sithatha sibeka lapha esilungwini namhlanje. Bekuyilanga lokuthi-ke umbono uzokwethulwa emphakathini. Umphakathi wakithi wazi ukuthi njengamanje labahlezi khona amagoso asezoba nento yawo enhle kangaka, njengoba wazi ukuthi khona ama-awards omculo ngokuhlukahlukana kwayo umculo. Kusho ukuthi-ke uNkulunkulu usekhanda isuke ukuthi ngesikhathi sethu ukuphila kwethu nangapha emagoseni nabakhunjule kube khona ama-awards engoma angawukuqala ngqa ezwenikazi sikulona. Yazi kunalento efikayo njengamanje kumina mangicabanga indlela okuhleli ngayo kakhulukazi ukukhathalela-ke isintu sakithi kakhulu sakaZulu. Ngikhumbuza abantu abafana njengoba Ngengema sebehlezi bekhathalela ukuthi abantu abayiveze amakhono abo kakhulu. Njengamanje usungene eshiqe emakhaya ukuthi ngabe usemakhaya, ngoba uselokishini, ngabe usemasabhabsi, wawufaka umaskandi ungawuculi ngento ekhule nje uyincelebeleni. Ngicabanga ukuthi umthelelo omkhulu uqhamuka endleleni umuntu akhule ngayo. Abazali abasikhulisileyo thina, umuntu kakhuliswa abazali laba abasuke bemzala kuphela. Ngisho endaweni abantu abangontanga babazali bakho, thina sikhuliswe umphakathi wonke. Obaba abasikhulisayo basenza ukuthi singaqheli eqinisweni, basenza ukuthi singaqheli ekubeni yithi. Yikho lokho kudala ukuthi noma sesifike lapha esilungwini kodwa imicabango esiyicabangayo sicabanga ngemuva. Khona sihlala la phakathi kwabelungu kodwa sicabanga ngesintu sakithi. Asikazi isintu sakithi thina sisiphume sifokhase kwezinye izinto. Ilokho kwathi inhlo lokho kubangwa iqiniso lobaba abasikhulisileyo. Ingakho kade ngithi ngisazokubonga ukuthi uthe uma uyihamba indlela waphumelela endleleni kodwa wangalikhohlwa umumba futhi nala uqhamuka khona. Engakokuba njengamanje sila sibungaza ukuthi ukhumbulile ukuthi kunabantu ekhaya esasigida nabo ingoma kodwa abanye babo bagcina sebeyeka endleleni. Abanye babo ayisekho le nto ebavuselelayo. Wasuthi yazini ake ngibuyise ingoma khona abantu futhi bezoqhubeka nayo bayithande njengoba bebeyithanda ekuqaleni. Ngicabanga ukuthi Shaka ongamakhosi ethu lapha abakhona kungaba yinhlamba futhi kungaba yihlazo ukuthi isikhathi sithi sikhona sizelwe size sife singazange siyithinte izinto ezaziyinhliziyo yabo. UShaka wayigida ingoma, into yayisenhliziyweni yakhe kakhulu leyo. Ngakho uma senza into ezifana nalezi, nakuba inhloso yazo ukusiza abafowethu abaphilayo, kodwa abanikazi balelizwe abangasasekho abaguqile laba khona abanyakaza ukuthi abalifelani izi, ngoba kuzalwe abantu abanjenganathi abaqinisekisayo ukuthi isizwe asikhohlwa ikubona. And uNkomosi ungangifakazela ukuthi kuney'ngane ey'ncane ozibonayo zisina zigida ingoma kodwa ngokukhula bese ziyayeka. Kodwa manje uyabona ukuthi ngesenzo sababa ukuthi angeke isayeka leyo nto futhi iy'ngane sezizophepha nasey'ntweni zala emhlabeni ngoba ziyazi ukuthi ngimi la khona umvuzo wami okhona. Yayibona leyo nto leyo. Kunjalo Nkosazana, kunjalo Nkosazana. Nansi enye into engifuna ukubuya kuyo kakhulukazi kuyona lento yama-awadi. Sekubaliwe ukuthi namakhasini akhona ahlukahlukene sebekhethiwe nabantu asebengenelela umcimbi lona omkhulukazi kangaka. Mhlawumbe ukuncenga ngoba lo mcimbi ukhombisa ukuthi uyakhula unyaka nonyaka. Sihlezi sibona ingoma kaZwelonke namhlanje sekunama-national award ekuyinto ukuthina ebalela iminyama ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi uma ukhuluma ngama-award nje bathi uchaze kuhlukahlukene khona omambani. Namhlanje sikhuluma ngento ebesiyenza esitradini, ebesiyenza embolokweni, esiyenza kuwumemulo. Namhlanje sesiyithatha siyibeke ebalazweni ukuthi wonke umuntu-ke njengamanje akazi ukuthi KwaZulu la ikhona eSouth Africa. Engingaphehla ngalo msakazi lokuthi abantu sizophinde sibize mina abacusheli ngokushesha.
sesizondazisa ngelanga lomcimbi sesinethulela nama-nominees. Ngoba yona into ebalulekile le kufanele kwazi ukuthi obani abangama-nominees. Lokho kubalulekile sikuthule ngokusemthethweni. Soniliza nje maduzane ngekuthatha isikhathi eside la esizobe sesizondlala khona-ke sesihamba nama-timelines ukuthi okay kuzokwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi, kodwa into enkulu esiyikoleta abantu ukuthi abantu fanele babone ukuthi obani bona abangama-nominees, ngoba iyona nto njengamanje sibambile le, ngoba ama-categories yobe u-38 baningi abantu abangenayo. So sibhizi-ke kuyasihlwa loo nto leyo ngoba fanele kusale inani kusobala. Into engiyithandayo futhi ukuthi akuchemile ngoba ngeke sithi okwamatshitshi wodwa ngoba khona abangawona amatshitshi kodwa hhayi ngenhloso yabo yabona ngezimo zasemhlabeni. Lo mcimbi ufakile. Ngiyabonga ngalokho, ngiyabonga. Into enkulu sithi-ke hlangela nathi-ke kuyona-ke iMashelela TV, kanti baba sinayo baba uMcineko bathi-ke inkulu Malanga esiyazi ukuthi yenza izinto zenzeke ayikazi yasidisappoint-a kakhulukazi KwaZulu-Natal. Ngamasiko akithi nolwazi ukuthi kwenzakalani uma umuntu omnyama. Siyabonga baba. Ngiyabonga kakhulu ohlelweni olunamandla. Ngiyathobeka. Sure.